Venezuela ne kakraka na eti said ye bet said yaka Ghana boom 20. Soja for bebribe ono kra no Trump the less than 1 minute afa president. Oh John Mahama de or the one clock one k back no the befa. I didn't wait Jimmy. Enti Twene Jonas on tiasie se Ghana ni ye hu ano na ye for Ghana ye de Ghana ko for the folly amaya kuku da montokwa mu Twene se on tiasie Twene se on tiasie Twene Jonas abafire honorable Okudzeto Ablakwa Samnate George our information minister and of his excellency the president John Dramani Mahama the boss himself Twene Jonas blàst wo mu efa nsem wo beka fa America president any Venezuela nsensem no hono Twene blàst mema nchire mu no akire wadwen amame e wo comment section ayi Penyah Block Media mess wa say need mo obe like video no other about subscribe button samba ke the verification latest updates na ba kire wadwen de amame e wo comment section so ba so no akire for so enya bi ahye so 2nd January an America president ekoto chef Venezuela mine so next enyo mine nkasa okoto chef Venezuelan president eso Nicolas Maduro on ne yere Celia Flores Trump asem nyina say mine you know 1 or a drug dealer 2 despite resource or mine wo no ontimi for resource no enyem punto bia ma mine no ana ma mine wo ahuchire mu ejene Trump e capture that president na ma che no arrest no ana Trump na so say now no or no ebe UC or mining resources e dey develop Venezuela mine no obema mine abe kra behwe because 18 ma say the country are more 300 billion barrels of oil a ton kwa na enenam $17 trillion e buru wi ase na GDP na despite all these resources no more poor. About 80% of the country's population are in extreme poverty. They are extremely poor. That's how they Trump could take that action. Because I send a word of caution to other leaders in the world. Baby, more resources I say, you many ama president na said that me or mine for no on far resource ni nyansa sem ema or mine no mu hunto wo na or this sike di kwa asem di se hunu no Trump send a warning to them. Ema na focus Trump warn we send there. Woni African penny for pa de di komo. Woni Tinubu. Woni Tinubu Nigeria ni no woni Tinubu de di komo. What is it? I'm on for starting near Trump. Often Messi Africa because Africa ye hia no. Ade akwa Venezuela and Africa is here be. And na nke nimse ka Venezuela for o mani babre o mbu fu but here's the case na o mani ani age celebrate. Ya betchum president I was like but o mu kra ani age celebrate out of nowhere. Ablakwa so on tiase on Sam George. O mu so mu tiase say identical no say Trump ekwachi obi president efi ni kuro. Then Ablakwa the statement 10. Our say Ghana with immediate effect demands the release of the Venezuelan president. Nicolas Maduro na Trump akwachire no. Ghana man warning. Say yin jai Ablakwa the wash fucking mirror of justice. One thing will be a case. Hey, Ablakwa be guma fele. Emma Sam George, I say be kind the same thing. Now when you came for no, boss, I can't who be. Because the Republic of Ghana, who is the president? His Excellency the President John Dramani Mahama, the first gentleman of the land. E di krata da Ablakwa de Bible. Tams nsa e sha bi. O ka hu bi. E di first answer we no kan no. E no na Twene Jonas say hwe. Ablakwa, e de na wo kire. Me di ntia me bio wo ma apoye Okudzeto Ablakwa NDC for me say mwe yenimse mu nyina magimi yenimse Ghana obi yenimse NDC for magimi. But something is very, very important. In the Mudi Jimmy call Trump akwachi Venezuela president. Yet then ye wo Okudzeto Ablakwa ni your mama masem. Mudi Jimmy akotena who dim aiding at them. Mudi yes, I dear we be I first saying. Areno saran maybe mam warning say broni onim Jimmy I kwase bina na so opiso onye seme no okura fake passport den nam kroma de na asanam kachem me kachem so mbechina deport no because o ba broche na on nkrata odi obi nkrata na ma
And when a crime, your friend say you are possessing, you are like who portray false identity, false identification. Okudzeto Ablakwa makachem se majimi. Mumfanta Ghana ho. Nti Okudzeto Ablakwa kwase empanyini. Woni dwomama majimi too much. Trump onye joke. America ni nyo joke. Mini omo na nama no peto enyi mimi ni America law metimi eku Kevin Taylor na ya muntimi ncheme. E okroma asem na mkuno. Because I know the law and I've studied the law. Until I kwasi ande passport your friends saying by fake passport nama or friend who say a citizen or American citizen. They like you class or car say omo chain immigration for any chain or cars or then you free South Africa or deport na ko saying ka when you nyansa kra nko kaso free UK ni emfa nko UK Jimmy South Africa ko British Africa na. One say make a chakwa na wenti a wo koso di Jimmy fake passport ni share bottom di Jimmy a Ghana for no report to your immigration for na be fan deport no sa na me ka kire mu manya ya da kuro be da so na Trump aba be chiw your mama de ne ko na obechiw de wo ko a enye joko omo ba mo the air strike ma cho se broni ono onye lazy on ti se bibini nu abetena for matututuo na osoja for tututuo da bi or the bomb be bugu ba bi osoja for base wo bia any police base na bi sa se bomb ba ko no to for ma itimi nane be se from ayawa so ebe sen call La Paz e dan ye ho nyina be nane no nim Venezuela for no wu adodo na wu aden majimi enti obi ekochi Venezuela ni e dan Ghana ni asema majimi mo de Ghana taxpayers money am de be bia adwuma mambunu akotwe immigrant for begu Ghana na moto aduane mo di because Trump would deport o muti majimi nti e mo ya enti mo de yesika na ehwe o mo ni nyina obi anim so majimi enti wo be sa na Trump abe na so say o kwachi Jomama so because Jomama Jimmy because Venezuela for no oil o Ghana so ye oil ye obi ye lithium ye manganese ye obi bia mo na mo ye moa na mfaso anim so e na ma atwe na mo dwene ho mo de sika ni nyina invest into e ma atwe pad na mo dwene ho mo ye moa Mr. Padman Jomama omo mo ntisa omu bewia oil no de abegu om krom so omu nananom omu short petrol da me ba America petrol $2 adawo saa yentum nyehwe because bruni nyansa no enti obema ni reason amu ababeku Jomama no wa obema ni reason amu abedi class obabeku ana obabechew oba country be and defend oba now last month me kwachi Venezuela man panyi uti se country be we asiti me kasai uti se country be we asiti me kasai obi antimi ankasa Kwajo Frames also good morning Uncle Jonas, thank you, I appreciate you, good morning. Your mama Jimmy too much so na yo kro na di kro masem wo fi asem Trump akwachi Venezuela man panyini a eye dan Ghana man panyini asem it's never our problem entu kodi o matema ma cho se broni no mene ne nama no patu anwumre Kwajo Frames also I was sleeping and I got your notification. I wake up. Thank you. I appreciate you. God bless you. I really do appreciate all my subscribers, all my followers, all my loved ones. Obi anko Twene Jonas TV no go subscribe. Enti Obama Trump reason no I then or the ababe kun mahama no because we Venezuela man panyin no omkun soldier for ni we no no choice no mo che no. Imagine say otu no mototobo soldier for ni kun Venezuela soldier for no. Ebi eka president no we anko kuni free obi antimi nkasa o wi ase omkuni soldier for we a osaranda no mamu ande na ba America bisa ho say sisi a wan control America Trump ni wan control Venezuela no Trump ni control waso ane namfo nyina koguo so mo ntwe oye no enti aden wa Jimmy enti ukoko masema yeden Putin sa omuma ne won ne onfro plemra ofro bae o ma hihye mra to ne so onim no yese o ma biku no what is Putin Jimmy bio dia what is Jimmy bio because ankofo we mu no omu yen pa bonefo meni omu ne nama no pa wi anwumre enti Jomama uni Okudzeto Ablakwa nkwasiafo e damu ko Jimmy wo Washington ye broko ye bande Ghana se ye magana ni ntukwan bio besi a mesrem mamu nko Jimmy bio fa ai Pakistan ni baako ene ko wo ni nua Pakistan ni sekan e wo Washington DC anye se wa America ni o no ani nua
Trump say Pakistan for mukura Iraq ni ana hwan o se omo a omo okromu nyina enche omo ni poto omo. Why? Because obi ba ko criminal obi a meme innocent e bia van say Ghana ni akwo ni nua Ghana ni sikan e wo bronze na Ghana ni bi on the passport ni bibia Trump si watwam because ye criminals. Enti sankofo we mu no wo masem onko kambi na fe no to na Trump abetra okay Ghana man panyin so ye criminal enti ye abampani ampa me frade abeto se ma wia $214 million na Trump be now so de o we Trump mako wia oni sam jamfi ma wia skenti omba be kun a na saa no okoya na aba ya bra to ba bia asem mpenipa moto wo makobo Kevin Taylor boy pa me fire mu ni nyina mo nhihye mo na almighty Trump so mu di jimi ne ko enti yakwachi obi akuni sojafo nyina makromu half yeku omo me say omo the air strike na eba omo nsi fom broni ba bechiwa wonsi fom eye say na ye odi sinsen wiem na oja bomb ni gu fom sa plane sinsen o enti omo hu se omo de ade bi ye frɛ no mref din no omo de frɛ abrofo de frɛ no enti omo wi anomati robot ne camera nti ono no ti plane mu wiem no wo de camera ne na mkro dan mu hwa hwe nipa dodo mawu na robot no kra nam tuo sa hihya no what I say nti omo de robot atiagu from no sa de drone cameras na mu no omo de cameras ne na mu patrol hwe nipa dodo okru ho ba bi omo muye no ma san jabom akọ nso what I say sa no omo ye no otu ono no obetimi abekum nyina abekisa abesisa de opa bia na omu nsi fom ko treba kura nsi fom sa ahoden wi ase obi ani sa technology ni bi enu ntina na oka kire Iranian fo no na omusu jimi China fo ba boae mo be kanto kwa Russia beba oka kire o mo se Russia fo no mo ye ne nkura China fo ye ne nkura wasisa tariffs egu o mo so o mo ntimi mi o ma no nkasai na mija bombo na obi ntimi meboa mo na o mo di jimi sa no man o manya den o ma miti o ma America no ye den oja bombo ko afi no mo ne kwase abai wase munya pade awie nipa no enti afi Ghana ye obi anim si a peaceful country obi anim say ye ho ne asem edi ntina dwoma ma mo jimi a mo nko ade mo kofa trouble enti ya Venezuela ni eyofa dwoma ma woni twasre wate wo jimi a me de me ka che Trump a kire mba bi a wo hye no agya bom na to nko a no ameku Ghana fo mfi wate jimi me da Trump beba be na so se ma be di na tem enti obechi dwoma ma no me ba kire ba bi a wote na ma be ka che Ghana fo se ma obi anko sa yi ya ho na ma mo maso ma bom na ba ho nko a because bom na to wa enim akwasi na enim kwaku eku obi a woni Venezuela fo do awu a ma jimi esemo no na wote ba bi waso madwo na wo so wa jimi broni onim Yesu onim hwe o ono oba beku a oba beku omo oka so kwache Venezuela president one Venezuela soldier for the da no mo ye nyina enenye no mamo president na ba America no yo soldier for na ye oba mus ba ye be say no ono America soldier ni o makronum no ehunu wo hye crowd no no ja bom no gu so eku fom enti se omo so jimi omo nim se America soldier for be sisi fom na omo ne omo betututu wa bodam wo hye crowd be da tutu abo crowd jimi mobile phone na ye bibia o wias bi on control ba no ha ja ake no wo ye kwa enko ye bibia enko na enko to abama muasa hwan inti Ghana ni me na nso enko to abama nko akuo ni nwan sa dabi obi anya sa so enti mu di jimi sa ti Ghana wa sa jimi no mamu mfa meduru Trump anim na o meku mahama no na o nko ano beku a Kenya ya o beku Ghana fo afra sa na ti o because o mu nsi fom broni eka so oba beku a enye se wonu besi fom no atutuo no atu jimi or the 30 seconds na eku we 18 seconds na omde che president no Iranian or the 3 seconds and a bombo nuclear bomb ni nyina wie or because o me she crowd no Trump woman now announcement to TV say o me she crowd no Iranian for no so she crowd no more computer so mu hu obia because o ma hijack only amecha me si bibia o wias bi o mo na ye enti ono no ba o hijack ade no enti bia crowd no wa record be 2 hours amount no obo no repeat we wie mouse enti wo de o hwe bia enye president enye current o eye di atwam long time na wo hwe
Mumra na plane since we be jabo muno or must say obua foko ye man talk. Yahweh read them, bibi red and so broni na ye. Inti broni no, bibia o ye biano, or no nim yesu biane de say nipa na devil. Nipa ebedi boni amadachi so kukuno. Inti bibia o ye ba wias bia o converse break it through. One said ya de no. And the man say, why phone we lock that so be ntimi enye den. Emie lock no. Nanso America police suffer no mpe ombebie because Apple no mo yade no mama aban no I code bi no aban no bohema phone lock bia oso bia bie won se dia mo ye no enti bibia o wiase bia abroni ne control enti ntenafuo mu wo abra wo gold wo timber wo cocoa wo bauxite now me Jimmy say wo be di Trump attempt so akwachi krobi president na Venezuela no mo ye powerful ye notorious criminals scratch Africa country bia enso ye timi achi omo a ede na chese wo kwase a wo sojafo wo soja kura wo sojafo bokokrom ntimi enji santafo no nkogu prison what you say now the almighty Trump baby Jimmy mempe Jimmy Putin ewiase nyina Putin na ni adenchen obia enso America ema omutuo keke oma Ukraine fo tuo keke o enso Putin ntimi anye kuro no tuo keke wanko bio wanko se meme ba be kwama mu wodi tuo keke entuo no de ma mu no Putin soldier 400 eto 5 a eto mema ze omuto etuo 300 a sa tuo no Ukraine die ba akopɛ ɛsɛ aboba ni nyina Ukraine tuo ba akwetimiku Russia soldier for be 50 enu ntina na Russia for na Africa obi amra meko soldier e be ma passport free e be ma citizen free because omkom soldier for ni nyina ma sign na makotwe Africa for ahia ku omo ni atwe omo begu Russia se omo nkontokwa mom because America mfidio no mfa nchire obi a wi as iPhone oma yesi iPhone 40 and some of them are every year be a normal release for the aba. Every year be a normal release. Nyasa afi no mukoyo or my year go da no mu release keke. It's sanko for we mono. Emfani ni agro. O Manchester akura ntimi nyebi. Na do kwasi ate o wuti Ghana no agimi no adane a share for yere. Na wo jimi wo se o party wo se wa mamu wo mo bia unso ya aboa. Emfa ma broni so onu onim jimi. Meka kire kwasi ampanyini don se wan se wo tie mi anko da so ne na ma me ba ya minimum America mrai metimi agimi a mra ne fam because I know how to get around the law me ye dey me fa passport me gina me jimi se me citizen abla minimum se me citizen because me yes a Ghana ni ko report me a crime ba me tia na me di atema anye crime Trump jimi na me di na atema anye crime ba adwoma ama ko di Trump atema a crime won ya me che na chese adwoma ama nso ye enemy of the United States because or support Venezuela for on ya meche no enti a crime enti say ye enemy ba ko so Africa see ye ko for no so after see associated with Venezuela no enti die enti na wonye enemy Venezuela man panyini ni mu wiase obi enemy o si wagimi o be ya be dani enemy on na American so de omu ye bia wiase nyina support o what you say cause see ana Venezuela no our chief president or ko cheska makrumu ofo nyina di to mani age o jo mama no Trump be che no che Ghana ni bia $10,000 keke kra obi abegbaji so ye NDC fo nyina because kwase a wo ba emfa so be ne ba so untimi ntua chicha fo untimi ntua nice fo sika na mawiewia na ade ma mo afin $2 million card be show off e de be cash show bon babroni ntisa wo no se sika no be cha makrumu ofo ezi a Venezuela nim sika do e be cha mom because Trump will kwa kutu omo ye oni nyina to you know wo tu no o mo musika ni bi no nso afade aka China isi a Trump ni omo ko deal o se si ame be contra Venezuela no me ruli amam me am the company si ba me too good no ye too oyo no ni amam percentage say won na me chenti wo kwase ate won fa so bi ani so na Trump be now say okay Ghana de am ye ketua bi ye be ma obi a $100,000 every year ye ba be kun Trump Mahama na ye be chicho Mahama na ya be too good ya be too obi a be gbaje so obi ani beje ko social media omo mani age even though say do na busianfo because of bomb strike no but bebre na ni age why because Trump will be more good deal enti ade na umpe oba bi ntina na obi sifa phone to ma menka kire ni Mahama Jimmy do obi wo tamfo a nkotare tamfo no
say me so me own so enemy. Oh yes I Jimmy Sam oh and me too na if we abroad from friends I then man penny for yes sir. Ghana ni come you good people. So until na boy ABC news for no boys in the back we video in terms Secretary General and they kwache Trump say your mama moved to Africa who dinner time na am so nka man van kwache Trump and abroad from kache me free e ba no kache Penyah pa me ko hwe ya Trump ni Okudzeto Ablakwa kwasia no edit or Ghana government condemns Trump for arresting Venezuela president. Where Jimmy? And this another and when you're from Emerald Scanny, Emerald She, enemy who compare me among one idea in Wenya. An enemy, I'll compare my own enemy, no, not the end when you're on your bois. Huh? What to baby America, Opis come to be mount, Ope beyond the bois, Ope beyond the bois. On Bayana Ghana for Okuma Trump's okay, sir, mommy a citizen in a munchum. Or Ghana and you Greek card be a munchum. Some of the Venezuela fool. Who can say joke on? Now, fear to Ghana or Momo to Ghana or teacher for crown to your cow discanning as a sama on manta for Jimmy for the Atoka and a can go. And a Maria the Akanina, Sika Maria the Tutofia Mama Shell for an Akani go and a light bean and a be out to water bean out to. On to me to a teacher for an account to me to an for Kana Ghana for be go bruching Sam Ghana because we're Jimmy. I then with Jimmy sir. A brow to one, but in tough one could go boko kumuni stop way. Unkwan wo mamu kan by in tough way a kumuni party sengu koma, break of woman in our by, JJ mobile, at a mess more backway. I then unkwan with Jimmy or mamu in tough way, a J hini mukumi party sengu koma. Why? Won't mean stop when I be cut Trump as him. Trump by, besides I be before no mugu kroma kumuni pa, besides or more, or munina was silence yum. Because osi bibini bi obi to obi omo money to nkuno enti esi bibini bi adi ntu ahye ne dem o twen se Trump free so akukuni nua enti abibifo ku bi abibifo no kro magyae because omusuro Trump nipa no e fucking gay fo nyina o chi kogu prison and why first ni na omo pride day or gay fo be sala nyina wa and omo obiso ye gay kura mi na mnima kwa bi no ye gay osura na nsem hia na gay no wagya osi masa kwasia na wa bande obe ye gay sema mi kura mi nye gay da o misra kaka ko kanchi obi asem ye gay ne ma chimi nkotum. Why? Because omu nyina suro no omo mu nsuro no so omo ntimi antena kuruma omo pese omo koso ye omo gay so omo dwane ko Europe because omo nim say akwa no we fucking tibom so enti sakwa we no ono not Venezuela o cheap panyine one statement or the ba o si kanti bia do ho beba be jima be support Venezuela man panyini ana be support nkwasiade a omo ye o Venezuela no now so ye corrupt no now so ye criminal enti ono ama won nyina de ato ade no hu se kanti bia de ho be jim na ade anchi na dwoma ma jimi ya na ya wo hwe Trump no o ma won na untie bi on o si kanti bia o wiase bia hye America ase into a be Jimmy Biomba be chief president no. All catch Venezuela say, hey, what buy ye soldier you two ye way China for abre way China for and a Trump say China no crow me and cry the Biomba be pacho. Oh me and ma because I didn't touch Trump China for and say, well, quite China half for few months and the Enquasi Juma Venezuela I first a Vietnam Nina America for dia. Vietnam na China for dia and America GF China for empty Vietnam half of China ni na America dia and this no China no be kanto kwa America for no omuma America omuma ntokwa nkura nurukuma o de Venezuela de ayifo ne be hia Vietnam for no any half of China for na ne be hia China for sa na omte omunyansa na eku omu. Every year be to American lottery no me akofa country bia mu ni aba no me o ko reso jafo ti uba bibia sisi am no kase o me fa mahama omu ni ba bia oda nyina because omu Ghana for omu free Ghana aba soja no enti eno an say wo be so say wo defend America wa ba no nko an ye o citizen enti wo be kire ba bia o president no wo nyina wo be kire ba bia o hye nyina ba bia wo be kire sa anti no mutimi ko fa Venezuela president easy no. Oh, Trump catch and say, 1, 2, 3 job. Less than 20 minutes job. Now, Venezuela man penny journal.
Venezuela ne kakraka no etise de etise na omu city ni keke no kra be etise de aka Ghana boom 20 omu sojafo bebribe ono kra no Trump de less than 1 minute afa president John Mahama de or the 1 clock 1 k back no de befa adin wajibi unim Iranian for no bebribe Afghanistan for no nkramu for or no or the 30 seconds ko bombo mo site nyina within short time. What I say, Emma Riasi nyina ye din obi antimi ankasa. Na wo no di jimi aba nipa no kroma afọ krasro na abrofo ni suro no. Won na me che abrofo ni suro no omu nim so na adwenye adwuma. O di abrofo ni suro omu dwan fo. Because ono obeso twa abibifo no yetua omu nyina aka. Wa ya so obeso twam. Up to now, there be almost 2 months on court. Or say Bruni ye Juman Kwan, they say Bibini ye Juma. Bibini Aberiasi, say on ye Juma, we are said that I be new 1 tiasi and quasiasem. Bibini, ordinary dian of them are buying a tria. Nema are buying a moon whisker, a tria moka. Omko school free or no Bibinina Sanji pay. What I say on ye Juma Jipini, Trump say and quasiasem, I saw him. Chile, why your mammy? I will comment session. I Penyah Block Media.